Oh Neneng, hai Neneng. Kikir kintra lao rodo janda panasai. Neneng, kinau. Kini si laur keroro. Loko sapa anu. Loko sapa lai. Nyapa jam punah deh. Aku gak konre jam punah. Bisa pura jam punah di sini deh. Oke rukwai deh. Nyapa ya. Sompai nama rupa rangkan rangka. Wih nyapa jam punah dek ngarek de malah he. Anak nak bawa jam punah. Wih ke ngarek sih de pole paru mama ini malah jampu dewi jam punah kadang Fang Hamida deh. Ngapa ya? Unro ko neneng sapuri ako jam puno siya. Suruh ko sila iki. Kami ke laro. Apa yang punah? Usap puri sini yang punah deh. Tingkat udah lari aku deh neneng. Kira ke laro loh. Wih, na syapurian nak jam pukul betilapia he. Mana tapang ko kutu tapak udang. Nah suruh ko taruh gaga di bola-bola anu. Syapuri gitu ya kung kau ba. Boleh kan memang kok. Boleh menarik kung silo lancengnya he. Ini tani ajujung hayo. Boleh dibujungnya malah wahe persime to lo. Kenapa persime weh. Weh tanak ko hayo deh. Sapu cu hayo na kap lo hai. Wih deh. Mupuji lohe sila kunria shime di bujungnya ele nasi muka shime di bola amun apal mula rumai barang kasih tundra duda de di odo kunda di bujungnya nanti lo sita shime bujul lah ba sosok masengnya beti rona kulo kulit shime kunda di bujungnya elo kayak yang kalima kura duda tuh modok kah kayak lo lohe betul nasi dende lakai kah masih kayak meta-metanya nasi dende he lapangan sepak bola nak nangka di pagol jadi lohe di janda baso kai ding kalina. Tani ding kalina lapangan sepak bola nak nangka di pagolde. Nak to nangka di katok-katok le. Neneng, asebuk kok. Tidak bau neraka. Bopa, sebuk neneng. Hai, ibeti he, sembarat to. Wajak aku si sebuk kok, ya menga sebung. Atuh he. Wi memang mau kare sik de tu haju di mundurin dulu. Kenai. Neneng haju ro. Memang kebong hak bolos sunat putih ya. Kami ini mempunyai koleksi kini. Memang haju musapia corona malah perhiasan ni. Ne sebung. Hajun nih patile dan itu tuh hengkel lepan minun na lupa ya malai. Na puji lepan dia lo. Leliang yang batu tahas tak nih neng. Tasi sebuji rupiah na. Pak ikut tosnya na puji tosnya lepan di komandre de. Uka syai hiya lo beti pak masase terti na. Anak-anak kena to negara matuana na. Tapi itu sih remeh anuna lo pae lihat utunan sih lo disuro ya na baro hiya nak kebati-bati ki pae ya ko puran di pandre o tapalaw man tadi tanah ni sama maka akakan renna hai neneng udeski monuntusne idudes na itudens dutens dure urup sude hai beti ndak nemu pakai sih bahasa gosip riolono pak anak sedih ku mengerti ya lo na lupa isi dita hai neneng kani musuh di mana itu nih duduk nih tudang paling di Saudi paling jadi TKI siapa mau kada neneng muliku nama musuh di silongi pude to pak monde teh kurang mau si korang kada marai di tawet dari anak dalam bete nah boleh teh sompe jadi bisi ki pude kada kake pude maragi nak lo mete tero lo he nah puang pude ke ada beti aja mak kada aja maruka nak nih sing bahasa hugi kada kok anu reu 5 tahun di Saudi musuh di nak mana bah hugi kasih nam muling hugi tedek muto pai memuli hugi tedek lau hugi tedek muto pai ngemuling nalena nia bangga dita ne bak lusunan neneng ya pak dapat gopo ni musuh di nurena kuro to dapat gopo ni nurena nolik mana ni nurena hai kalaki ganti-ganti gitu baju nak lo mana itu dalam lulu haju syare-syarenu na sambil yang musuh yang baru yang sedih loh nak palipak-lipak riolo nama tuan nak nak biar mana musuh di nene nak paloga atau Jakarta musuh di lo kadaka uangnya fude ku bisi gitu taulin nah fude taulin nah nak betul jam panik kita pas kompe ke jadi sedihnya abang galau he mani di tanah
sedangkan tuntai selfie he nyata-nyata kayak jadi artis kina nak muton dan lupa ki hugi nah alena dita hugi tede lawan nak nih ning kali na bekok ning kali nak bisa hugi nak lo gak Jakarta lo biasa ada tahun je pala nak kau matuana lo reti na kada mesti di matuana reti na nya jak mabena mana ngak lipa ko reti na nak he mun yang lawan upo jupa na logari sih mesti di matuana kadeke nggak apa-apa bu nanti beli yang baru kok kada kak wih sama aku lah dua silong kuda nih kali ini masuk di neneng ukuran itu dan lihat motor baru lah kainnya digandengan ada mesti di foto pira masuk di neneng ukuran pira aku dia mewarna ridi kada kak wih nah arangan itu ndria panwe pas kompet kina bangga adita bangga patu widing kalina beti hai beti pelau hai dolo le nak aku ikut bati-bati yo nak sina anak pelau hayu nang ke sini pitil oleh psikolog kita dulu rumelo ke sirami ko oleh psikolog pelau ya dolo anya menyamot cerita lo silo pelau hai pelau hai no tapi kaburang kopi sina lewe pada seding luku na nang ka dia minum kopi muli pa sina aku inungi pak elok kalau mite banuku pak lenyek ki garek manusia padau dengare ku pararan jam male ko tawo na panu palu-palui tak lau na kaburang kopi le